Sport nayo hari umukinnyi ukomeye cyane gushakisha mu ikipe ya Kiyovu Sport. Amakipe yakomeje kugenda yiyubaka n'ubundi ni isoko ry'igura n'igurisha rikomeje hano mu Rwanda muri rusange bategura imikino ya shampiyona n'andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa. Club uyu mutoza rero akaba yamaze gusinya imyaka 2 nkuko bigenda bivugwa muri ye makuru ari muri ikipe ya Gorilla Football Club. Akaba yamaze gusinya imyaka 2, akaba yitwa Seku Sompale w'imyaka, akaba yasinye imyaka 2, akomoka mu gihugu cya Guinea, yatozaga ikipe ya Lubaha Football Club yo mu cyiciro cya mbere. Akaba rero rwose yarayageze mu Rwanda, gusa ngo ntago yaje wenyine. Amakuru ahari nuko yazanye na rutahizamu Mohamed Bashir Sano nawe wakinaga mu ikipe ya GSG, nawe yasinyiye imyaka 3 ikipe ya Gorilla Football Club nkuko biri kugenda bivugwa muri rusange. Ubwo nugutegereza tukareba ese uno mutoza karite y'urwego rwe n'uruhe kugeza ubu. Ubwo byose nibyo gutegereza tukaza kuba tureba, gusa ni ikipe n'ubundi yari ikomeje kugenda ishaka umutoza. Ndavuga ikipe ya Gorilla Football Club nyuma yo gutandukana, ni nyuma yo gutandukana cyane n'ikipe, nyuma yo gutandukana n'umutoza Ruremesha. Akaba rero nabo bamaze kuba bazana undi mutoza ugiye kuba atoza iyi kipe ya Gorilla Football Club. Nguko uko bimeze muri iyi kipe naho. Ubwo twihuta cyane turaza guhita tuzaganira nabo ku munsi w'ejo, ubwo tumenye gahunda yabo ikipe ya Gorilla, gahunda bafite ubundi ni yihe, ese umutoza wamaze kuhagera kugeza ubu ingamba ni zihe, ese bafite yihe ntego. Byose nibyo tugomba kuzaganiraho cyane n'ubuyobozi bw'ikipe ya Gorilla Football Club, tukamenya buri kimwe cyose muri iyi kipe ya Gorilla Football Club. Mwikipe ya Kiyovu Sport rwose naho bategereje rutahizamu ukomeye cyane witwa Hinsa Osofu. Rwose ni international w'umunya Nigeri, no munya Nigeri rwose kugeza ubu kanyakurure neza. Bategereje rutahizamu rwose ni na Meri Bitero uyu mwaka muri shampiyona ya Nigeria, akaba yitwa Hinsa Esufu. Yabaye Meri Bitero 2020 yari yatsinze ibitego 17, yambara nimero 11 mu mugongo. Na 2018 na 2019 nabwo yari yatsinze ibitego 17, nawe wari wabaye Meri Bitero. 2013 kugera 2014 nabwo yari yabaye Meri Bitero muri Super League ya hariya mu gihugu n'ubundi cya Nigeria, ibitego 14. Tayari rero uyu rutahizamu arategerejwe cyane vuba mu ikipe ya Kiyovu Sport kuba yaza kuba ayifasha nkuko amakuru ndi kugenda nyabona imbere yanjye rwose. Uyu musore ndabona n'ikipe yabo ariyo yabaye champion uyu mwaka. Ubwo byose no gutegereza tukaza kuba tureba. Kugeza ubu ngubu rwose yamaze kumvikana n'ikipe ya Kiyovu Sport. Siyo wenyine, abakinyi itegereje n'ubundi ni benshi cyane, kuko muraza kwitegereza rutahizamu rwose muri iyi Sekafa ugiye kuba ari gukinira ikipe ya Message Ngozi. Rutahizamu muzabona rwose witwa Ismael. Uno umwe muri ba rutahizamu nawe uri kumvikana n'ikipe ya Kiyovu Sport kuba yaza kuyikinira. Nyuma rero ya Sekafa Kagame Cup nirangira, uko byagenda kose uyu rutahizamu ashobora guhitaza akisanga muri iyi kipe y'urucaca, nawe akaza gufatanya n'abandi bamaze kuba bagura, barimo Bienveni, barimo barimo Bienveni, barimo umusore nka Nkinzigabo Fisto, barimo abasore nka Benedata Janvier Gigia nawe wamaze kwinjira muri iyi kipe, ndetse na Niyo Nkuru Ramadan nabo bose bamaze kuba binjira muri iyi kipe, ndetse n'uwo basinyiye pre-contract Kizimana rwose Amisi ono washakishwaga n'ikipe nawe ya Rayon Sport, wakinaga ikipe ya Sofapaka, wamaze kuba yumvikana na Kiyovu. Ni ikibazo kigiye Kiyovu gusa kugira ngo nayo itangire itegereze
inatekereze cyane ku bijyanye n'uyu musore, kuko uyu musore hari ibyo atari kumvikana na Sofapaka. Kiyovu Sport yo yemeye kuganira na Sofapaka ikaba yabyarangira hagati yabo bakayihera uno musore bakumvikana kugira ngo abe yayerekezamo. Mu yandi makuru ari muri ikipe, nyuma yaho uwitwa Ngando Omar yatsindiwe teste mu gihugu cya Turukiya ndetse akaza kuba yerekeza mu ikipe akaza kuba yerekeza muri South Africa, kugeza ubu ngubu ukomeje kugenda ashaka n'ubundi wagiye kuba akora kumvikana n'imwe mu ekipe ari muri South Africa. Kugeza ubu ibye biraza kuba bimenyekana bitarenze ku munsi w'ejo ku wa mbere, kugira ngo Kiyovu Sport hari target ikomeye cyane. Tayari hari umukinnyi bamaze kumvikana w'umunyarwanda w'umudefenseur ukomeye. Igihe cyose Ngando Omar yaba agiye arahita asinyira ikipe ya Kiyovu Sport. Ubwo ibyo ndibyo nabavuze ku bakunzi b'urucaca rwose baduteze amatwi aka kanya. Ariko Sport nayo hari umukinnyi ukomeye cyane gushakisha mu ikipe ya Kiyovu Sport. Ama ikipe yakomeje kugenda yiyubaka n'ubundi, ni isoko ry'igura n'igurisha rikomeje hano mu Rwanda muri rusange, bategura imikino ya shampiyona n'andi marushanwa yose ategurwa na Ferwafa Club. Uyu mutoza rero akaba yamaze gusinya imyaka 2 nkuko bigenda bivugwa muri makuru ari muri ikipe ya Gorilla Football.